ako so dahil tulangin na dahil patak mensong rawat. Orla bendrai rang kawitin rawat ang masani. Kilelakan me kasalehiong mihmiher ni imwin rahn. Kilelakan me kasalehiong mihmiher ni imwin rahn. At ay komo rang koro sa wiyang mutmutla rami kras pang purtuap. Agitiyang tayo sign kayo magdalanan na tayong wawakin bag. Akat to'y may inanan karan. Kayo magdalang lang kilal mabit Israel. Sign mabit Israel. Nan matu risak payo risak kriyaw risak silu masani. Himen kumailin nale patake usang nituge matan gipik. Marantu ke potet kin pontipla o mutarakla o tekan kin tabiata os ninrakan mai kina seke me rak kerendor. Eripil tuete makumail pan kilang me bukat koros wiawi mai pan seke me ansawi kerendor me enekten tepta. Nang buksaro tuke peak the fig tree kumuya kasal ben Israel long kitail. O rahn tuge kan perlar. Kasalehiong kitail me Israel huya kilelakan ong kitail kitail teman-teman. Me Israel huya kilelakan ong kitail. Me kot me kasalehiong kitail pergi. Kasih me kitail mihmiher ni imwin rahn. Me kitail kilangan tuan kosoipen wen Israel nan par limagit wali sa kweno mon Christ. Parliament wali sa kweno mon Christ sa ibuti Babylon kawela Israel. Mabantiar irabukat nang bukan nan magi keriau relaut risak lemau. Mai kolak mai watakala relaut wet pon. Nan magi keriau 2 Kings chapter 25. Magulang may watakala report kasajong dali yang sumer Babylon. Peterongo nan wen Israel o kalawiti Israel o Israel kawela trepin temple me Salmon uyayang koto. Kamareti temple o Israel kawela weyo Israel salyala kay men Israel kao nan Babylon. Tuan namarkin Persia o Assyria so Assyria o Persia ut kalawiti wen Babylon namarki Darius muitong okay seri Israel kau rem purla o oneta temple me o lao bantiar kasoy put nang bukan Ezra bukan Nehemiah karyawin temple me hutan uyawi tame onon tam mau songkoros mau ye uyawi ni pariesek mo ni butian Christ o hi me wiata temple karyawat ye namarki Herod mesan salong dan ang katetekap. Namarki Herod. Ewyata templo nek par isisek murin Christ. Par isisek murin komatalan Christ. Rome. Sompin Rome kam petelongong nan Jerusalem. Iray kowela karyaon temple me Herod uyataw. Met kukupta na maturi isek payo irizik riau. Me masani Christ masanya sapol me warang kau nirai koto irai kapengayang Christ tuan kasalilin ten paso Christ masani nan payo masani yung Israel yei kumail katete ma me bukat koros maile nese po sote taka yeu pan luweti nan tewe korus ye pan rangiti ari kokopet poitani par isisek murin Christ, ni wen Rome, somben Rome kan, nan wen Rome met. Rome petelongong nan kani mo Israel, kawela templo, tuan Christ sama sani sote, tsaka yeu pan duwet nan tawe, po Israel isik, tsaka in, muya urin templo, peren isik isang kol koros memilole. Kata sote tsaka yeu luwet ipon, poneo. Poitayan koko, teka lang po, koko pen nang po sarawi, so likam.
mele lanso chorus. Hari, ni murin men Roma petolong kawela kanimo o karangketi tempelo Israel parpesan ng samba chorus. Surian Israel kan parpesan ng way chorus ng samba. Apkot sa manukala Israel. Na miya maging patako inda. Sarawi mo mo sa mawalian Israel. Likam chor, madiba kami lele. Kot, sudah ka kasela sa mga siri Pilibil, siri mewi ayang ino, pampakew sudah kasira. Okay, melan me aral katipuan ng kot, mekariyang kot ut perkakitong kitail men liki Gentiles, patane malang ya kalwaki men Israel. Aprampukat, toto men Israel mewi alam renta, Messianic Jews. Messianic Jews were working men Jews, bekamele Christ, may ime Messiah. Erkot, kapurur penayan sarian Israel kan. Murin Roma petlong Kilelakan mo, sarian Israel parbesan ng way koros ng sambag lang rambukat, rapur penayan ng wen Russia, ng Europe, ng India, ng Africa, sarian Israel. Rapur penayan ng way koros ng samba. Kot masaninan, ay siya pa isa silu irisik maulil wano ko siya. Keter masak pa ikin yayanguk sang wasa to ni palemese lelang wasa kayo to ni pali kapi ibang koporeto noong armasakan ng Dawarael. Tuan ko takatin ko mabang koporeto sarian Israel kan nanway in Israel wasa me utan Dawarael wasa me kodino kiyang Abraham ay suko Jacob me wayward banguya Sabarael ni Canaan. Hari kot tuanak kop nan ay siya pa siya iriklimaw le payo maban. Kopre Israel pene. Wasakang chorus meresel lang ye, meretang-tang lang ye nan samba. Ipan masa niyong men paliyapeng reen kasalit teki Israel la o men paliyer enterkin kolokol Israel. Nay armasakan en sapalto sang nisap tokan sang wasak chorus ni samba reglam. Kot kop mabang koporen sarian Israel. Nangkit tuwag kipay sa kwalu Israel iputi. Israel yalare way ng samba. Murin parkit wali pagi saman yaray parpasan ng way kan ng samba yaray purpene. Bukuha puwet pilmiyawan na ay siya wani siya kuno ririk walu lal tuwa. Ako siya. Miya memen meronger irawat. Miya weyew may buti ni ranteyo. Sayon sodak pan lokodok anso wari mon weyo pan ibuti. Kumal te pa metmetuwe men ne aramaskan panlil ni rane na ributi. Yang pan soda maitong ren ibuti. Kau naman mamasan. Eri par ngeter par kit wali buki samayo. Iray par pesa mimsin ng wekan ng samba. Nan kit tuwa buki paisak walu Israel purpene abiat ni ray plak ng way in Israel. Soda way ng samba matuwa me ibuti ng rane. Tuan ay siya wani siya kwalu le tuwa ko siya. Mie memen meronger irawet mie weyo ibuti ng rante yo. Israel purpene Israel nang kituwa kipay sa kwalu Israel apiatan ni right plak ng wen Israel. Israel wialar e way nan wekan ng samba nan wen ng samba. Israel wialar e way bagi klang kokoto len namaun keryaw kategin Hitler da kami wekan ng samba kom mural kokoto len namaun keryaw Hitler kom wala me 6 million wano. Kamu mulai ramai Susan, esongan eradicate yan kasola ban solam yemen sus pon samba. Apkot I terben Israel. Nabuk saramasan be I mekin sisile Israel sukin mer degen kombal. Buk saramasan be Israel we are the apple of God's eye.
apple of God's eye, may banggalang. Wasa control ng Poromen Israel ka, may apple of the eye. Israel may wasa control ng silangin God. Where you may bandodo kay Israel, resasayar silangin God. Hari. Niyaso may Israel purpeno wala weyew nang kituop ki pai sa kwalu countdown trip sapon men code clock trip year magmagit lang kas yung time magdahil mimian ni imwin rahn akan tulul sang nan kituop ki pai sa kwalu o wrong mau nang kituop ki wani sa kisu 1967 Maunin rahn wano wiyawi nan Israel na Middle East. When Arab limau, magcak. When Arab limau, may inanen training mawang ni Rai Sombekan, ni Rai Dipsyo maungkan ninen kasilel song chorus recount of when Arab limau at kulang maun yung Israel nang kitukuni seksu. Rahn wano remount ki Israel kitin niya la when Arab limau at. Ang teman-teman dan kita tuap ku wani sek isu anso nen Israel nari tu sembaung sang tu tanun sek pare uptrend sale tekla rap yung ila wayo nang tu pasok walu anang kitu ku ni sek isu menarap kang kulamau ni ore pare men komo wala sang Israel pun samba ian menarap arail koson timmet ler ramut Iran pil so bila kay wen arap orenda bitai pang komo wala Israel Iran me we are bukan terrorism chorus, terrorist kan chorus nan samba. So men Lebanon, men Palestine kan terrorism Palestine Lebanon, pun merenda Hezbollah. O yang aki terrorism Palestine kan, o yang aki terrorism Yemen abe, Saudi Arabia. Israel intintame uta rabang komula Israel. Rentame sotre pakeo rabang peunese me Israel wiya weyeu. Rekinintame wenarapkan intame Israel kula perbasang sapuen menarapkan nam Palestine. Teman-teman me wewet kot me ki yang sapuen Syrian Israel kan. Ino wong Abraham Isaac Jacob. Apo gerai parpesang nan Roma kola kawai rai lao Reparpasang nang way yoy rai trang pasang misil nang way nang kitu apa kipasa kwalu rai put panan nan way makot kadinog yang rai lo. Rai lapia ni rai play. Okay. Nang kitu ku ni seksu maunan ran wano wiyawi. Yet kasambal pen maun wit. Jerusalem lo dear. Mas Jerusalem reaction kien way in Israel. Jerusalem mewia kapten in Israel dan wayan namar ki David. Debang kelang me Jerusalem wia kani wio me men liki toto kin song rang koto kalawedi. Eu pin kalawedi, eu pin koto mau bil kalawedi, eu pin bil koto mau bil kalawedi. Dan kitu ko ni seksu ni mau nin rang wono wia Israel mi pa manmanen wayan Jordan. Israel mi pan manmanen wayan Israel Jerusalem. Imba man way in Jordan. Akalang nan Luke Riesakeu, Riesik payo ko siya. Reban megila ketlas o sila nan way in liki koros. O Jerusalem ban tiyaji peseng pan nen merurudakan lawaran so ban imusekla. Jerusalem ban tiyaji peseng pan nen merurudakan tekral Gentiles men ligingan. Lawaran so panim sekla. Anso ong Wayne men liki kan, anso ong right Gentiles kan, trok nang kitwuku ni seksu. Israel kapuretong Jerusalem pan Wayne Israel. Mawon nan kitwuku ni seksu, kaya mawon yung bikarang Israel apil lapalapasang. Sa paraylo lapasang kuldiya kay wasa. Hari, nan kitu kundi sekwalu solamen lagi kaune Israel, kaune Jerusalem purtonger pan manmanen wayan Israel. Inanang kasambal main ko.
Tadi metu me abe bukan uya uya. So, sabu men code plan me pui tame kasalehiong tai me kedai mi ni mun rahn. Usia ning apa me nang kitu ki pa sa kwalu ni Israel wiala e way sabu men code clock tepta magit. O rahn ko sa uya mo kita uya kar-karan la. Tang buksaron masalehiong tai. Matal ko mo karen sang ayo. Rangwot karen sang ayo, lakapang karen sang rangwot, palipang karen sang lakap. Riya tuan tamu tadi betul tanin tak ko siya meta. Oh, song bukat wiawi Israel po mene so. Sa umen code plan mesan selong tay nan rahn kan chorus. Okay? Hari Trump, niya sa Trump punya president in Amerika. Kopro lang Jerusalem yung yala capital in Israel. Pwede mas kani mo nan in Israel mo yung capital. Trump, kopro lang Jerusalem yung yala capital in Israel. Iyali ang US Embassy, kailangan Jerusalem. Plan mo trap sang ya. Ben Trump ben wiyata so sa pumeng court plan nito daw mo pay-payta. Pilagay way bil ng samba bil. Kasaw lang ang embassy ko ng Jerusalem. President in America troto ra campaign ki. May maramang president la. Abanale Jerusalem. Puya kila capital in Israel. Pero susta sotre amen kapayata inome uya me pit Jerusalem. Trump kelep me kapayata. Hari Israel uya kileleo maingo. Magdana nagtalang uwe kime. Atay diamond komor inenen karantulul. Eu bil song me bil san salong tay na masuning code me pampil kasalehiong tay me kitail mimiyan ni mun rahn lolokong pan lautla maray ni naramas pan ni lautla nan Daniel laut ri isek riaw rik payo siya eap masa niyong ye omet Daniel pak penepugen o kitiyong eu men katrang lao lel ni anso me samba pan imsekla anso wet armas dodeban kawela mal anso ni arban song raparbagi en wewe kila tame wiwi nan bukan bumbiyet tene anso wet armas dodeban kawela katini menang bukan wayo ko sa yamet katini menang bukan wayo ko sa yamet sipinit kisara kawewe me anso wet armas dodeban kawela mal anso Katek ni bukan wayo kasi nang bukan wayo nang King James Version. Nang King James Version ni kasi ya. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. Pakpenabugan. Even to the time of the end. Lao leni mun rahn. Many shall run to and fro. Aramasuro bang mumukit sambet mumukit lamo. Tama wiyaw rawat sumbir bang wakday sambumbi. Kula honolulu awalimaw. Aramas wiya lolokong laan so chorus mangkot labalab. Mas aramas kinta ke os. Imen takatak mekayo marara os. Kulaw lolokong laut la irabiada stosa. Aramas taptatak ke sosa. Kulaw raget walang aramas nan maram. Maglang wiyala laut la mie perian yeunan asumi ular sona watak ko sa ibara perian yeunan arsona ira seldi ne men asumbar isek tu men sumbar wal isek walu nan Phoenix Arizona ira seldi asume nan kit boli bukit tuisek sama ira seldi asume os wi to dog kurma Rapido ya mention bar, isisya kisu mention bar isisya kwalu nang kit tuop kisama. Rarot. Irasasya tahu yawi. Stosa tanga-tanga, rasasya takay mo. Nim skyscraper kay kokotalanan lang rasasya takay mo. Ako nila pin melaman. Irasel di yanso me os, irapido yanso me stosa. Ira inanen. Puy kita tama uyawi.
Lang, maasan mas itong telegraph. What telegraph? Kulaw, telepon ba bilmiela? Talagang binalaw na. Kulaw met ng cellphone. Kaya pati kita luklo kaya nga ang pinay niklikiyo. Ang pinay pati kita luklo kaya nga masayin ko lang tayo kung paano i-trial. Calling card, telecom. Try paano kaya ki minute 5 wabe, nek call to, nek. Rambukat, messenger. Facebook, Skype, kay loloyang ang binay. Basta po, Skype, sinsent kayo mga ba? Awaki ka ba, lokalak, sinsent kayo mga ba? Finally. Messenger. Kay lolo kaya nga pininiliki ka, kumakiliki lang ba na lolo kaya ng computer. Well, iwan, lolo ko nga narmas na lolo, lang si Sirin Rambukat. Rabil, tatong ki cellphone na ba? Tapi si tahu wiawi. Irailas patik sili patin kai irailas si tahu ya ngai ise. Sis mak mai bil makan bil yang si tahu wiawi. Parai maran bil inen loud. Oke selu. So maus buat kan ban para la. Pileu kilelakan en imwin rahn. Nan maturi esek payo rikisu usaya. Po sapan uang o ong o anson lek o kilitrop. Nampukan babayo ko siya kilitrop. Nampukan wayo ko siya pestilence. Pestilence sumaw kay me so ito wini. Lang ranto yo. Mon 8 sabi miya sumaw kay me kukuto lel 8 kukuto pilel. Coronavirus. Coronavirus bil kipeti sambapon. Ito way you pitch ang coronavirus. Pandemic. Meron na pandemic. Kipeti samba. Epidemic kita kakang kipeti way you. A pandemic kipeti samba. Yo, murin coronavirus monkeypox. Dami pang mo rin mabukat, mga buhay siya pa nuti. Apang kukulato mo po, kot makatin kop. Christ makatin kop. Abi bukat. Karta utan na pang uyaw lelan sa mabangkat to. Tadan weweki. Rimeng kair kilay rawat. Komo ono batar, komo yan tuwang. Kauno. Komo yamen mayang rong. Hatak potet ranwat. O como men likur lang maran kaon Jesus Christ. O kasamoyong inanamoy mo. And wiyala am kaon o son komo. Akom itawen kapagap and lukwet. Kalanganin komo imain kaon Jesus. Ikamalele o poson. Totok ba kom kachin wiyata nilobuo pariakit samalaro. Ikamalele me intamu makalagal. Nakom kakaretier min lobuo, panye ta sanger nan tip o ranwat ikotomomu, dat mangki tip koros me wiyayang komuyer, sang mas o lel ranwat. O iluke komuyong nanay maur, komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor, sang ranwat o kokolate, solar ayong pengay, ap mekoros mo itong komuyer. Kalanganin komuy ko'y kamelele, me ay tungol at, yang injing dinan, sabol mo ipuken komo. Kalanganin kupuren korusyen, kit mumutso en Kolonia Assembly of God, piluklukete, koros, melel irailkan, me tungol eniki, ananin palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, wano silu payo isu. O atungol email koloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawikan dimenseng klok eisek pilni apengkan nisoti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarain anson kautek klok isu nisotrik ni alemukan. Kalanganin kupromail korusyen.